Ebyamagara ninye tumusime wakabohe ngarwara ulcers kwihoma ko gwe 2008 ndagwize buri mwirwaro ryona konko kukira kwangire arwire ulcers hata ulcers nikimanyisa ekironda ekigambo ulcer nekigambo cyekishaho nikimanyisa kironda uba nekironda cya mubiri uba nekironda cyo munda hata ulcers zimukumanya nebironda byo munda omunyibondo omurushansha nango abanyankuri bomba jango rushansha rukukiro bwoya nuko bakukigamba ngo rushansha rukukiro bwoya hati rwaze kironda junior ulcers nebironda byo nyine nkito bashaka kumuruko munda umuruka murebe norebe kironda cyenyine nkica abantu barwara amaguru n'ingangahanga ecyo nico kironda cyo munda cyo bakweta ulcers abunyi kitakukira nore nurwari kironda higurunka ha kikutwara ubwire kirugamo n'amahira omiro mbazo sigaho no mbazi kitwara kire kasho cyo munda ekironda cyo munda echo ko kuryo byo kuri bitamwe burofu ekironda cyo munda ticuba muyaga ate icyo nicyo kituma cyakirwa kukira kirimo acide kitoneka yo munda n'ikindi nosa kushanga tabaraguriza kufuna doze iri kukimara ako arasa zezo hati twiniba kweta triple therapy kunkiwe nyesigangwa ho kuzago bakwetwa zitwara sazo twabutosha tukicendeza acid twawomepurazo nezindi ngizo zimukumanya abantu bo hata na itagembazi nyinje gisire kugira ngo kironde cyo nakujya kirahare kiriho no bukoko okukirya obakweta H pylori bati hereze mbazi bakembazi kumara nko kwezi kuona dozi ya higuru mbabanza bakwata imbazi nkesha tubagigita kumara nkesa ndekemwe n'ingibiri bahiza no gundo gumanago bareba niki konka kandi ecyamazire imyaka nyinji kiriho na nebindi complications zikwase kurugamo ibizu gushanga ngo hati kironda cyatana cyari go rushansha cyarumarayo ninga cyahinduka mu kokoro ekironde ecu no itaga kuzo mu cyome cyo kweta endoscopy bamurike kironda bareba ekira ulcers zabutosha cyangwire cyarengesereza nikishaki cyarugire mu kokoro ninga mwe no gisere ko kumereje mbazi no kucebeza H pylori ayijaze no muri endoscopy. Dr. Gnajamwe bamwita Sharon na imyaka 4 y'ubukuru ngo nyine ndwara ni mporo mukundi nabyamusorobaju ni shasha nabyamajumire najya ngo nkibasa kuba nikireto aho ki naho urwo mukundi yabyamusorobaju rero akibyamajumire ashasha aha mukundi ntasa kuba ine cyo kweta ambera yiko haniya no mugihura abantu haniya nikimanyisa ngo omubiri umunyameze zibondo ezikora ibondo rya hair abdominal muscles harimo defect harimo kakaturi kace hano rinke ngaro zangeze ninge ngaro zembata ahagati nta runke kintu kikwasiremo rugaro hati katujengwere nibondo dere cyo ururaryo ko munda haniya ndubandushuza ndwenda kurabo mu nyama zibonderi rizo munda wabagente nozireba hati ndubondo bandushuza ubwo akushasha ndubaru wakwatira hagati y'enyamezo ora rwakwata ejo niyo hani kandi basakwika rubena complicated rukwatire rugumemu rukwatire muri kegarukayo akwa butosha rushuriza rugaruka ejo hani isurize konkaye keka kwate kagumamo ejo neba incarcerated hani ejo ni emergency niba mushemeza nani za butosha bagicebera ukagikakasa mbasa kumushemeza bigaza katuri akora ryo nigeze kurabo munyamo ejo hani necira kugira nkaho hino mukundi bageta ambera yiko hani nebasa kuzahandi ezinko owo kibero bagete ingwino haniya mwene kurugira he ni yuzine yo kufuna kongogo kuyanshanara ni ambera yiko haniya aije tumucebere turebe ebyamagara kundi kurwaro rukoro mbani nyenda ngo ngumenyeshwe kiraha nyindo nahamnwa abo kubembeho ne kisakubi nagira ngo ekintu kibasa kuba nikireto aho ki ngo ine myaka 3 nago ejo ni alaje ejo ne fumbi taro kabuzo kona ejo ne fumbi urukoro rukwimukibwembeho efumbi nikimanyisa ki ingashi alaje haza batikajikwata kuba bakikuru kumcyara bageta waraje umjamuka kurorwire alaje wanga wanje waraje inkajurugaho kare tinywa waraje apana alaje ningashi efumbi nikimanyisa ngo mbere kwawe hine bwukwanga umbutonde bwawe nwekira kwangembeho nicyakurena indaguma yeswekere embeho obo isiyo muyika umbwire bwenjura oyisiyo muyika gwembeho urukubi konkaro nebinde araje kwanga omucucu omwika na za perfume zimwe no muntu mwamuri ngo mtaxi yo stamina umuntu ayitire perfume yasyamura
ejo ni allergy hatoguye ni allergy yembeho mbwene si nakora ki naje ntumhembazi ekubandikiza allergy ntwaso butagitambira ngo itarugaruka kunka tugibandikize abase kutura amagara nk'abandi bantu Dr. Kibuzi cya Muheru ugunajyangu nishesha burkanya ejo ni ndwara ki kandi wowe inakantu katumera heibondo haruguru yo mukundi nk'ekizimba nako nkabana karetwa hoki akatumbire eiguru mukundi nako nkabasa kuba bambe haniya eje nagambo ubwo nakushankoriya nawe akazimba kahibondo ahubwo ati kinagamira kikushuriza hari ukikashikarabamu ukikororo reba nkibondo ryo naryashohora hero atorora ndwaro warabamo hani yaho niba yakuzire wakororote aho kujyana uyu musi ya pressure y'umuntu kororo bari haniya hashohora akazimba kicika nkecho niba mushimezane bigaza katuraba konko wabuza we atokushesha munonga burkanya tejo ni ndwara ne hasa kuretwe ibintu byinshi konka cyane nambaye wane cyo kubanza yakikushizayo shukari ako nakamanyisuka kuru kendwara ya shukari umuriro w'ekishaho agomba keta polyuria usanga no shesha no basakushesha umuciro munonga burengesereze ejo bagete no kuturiya usanga iyo tokubyama watu ukarimwa no kutambura kwiko mucisesero warete shicuba wakitaho ahubwo burkanya ko no shesha imirundi nk'ikumi umuciro abantu barukubi ninga wabo urukushesha mu ihangwe nabo kubi munonga watemba basi kuruganka kuza kampara no gemereze imirundi nk'ikumi babasimbura bahika bahabwa abantu mwemeranya ndakushesha baba yanjere bahikanka mwemerere ejo no basa kubarure shukari niyo namba yo kubanza shukari niko kamanyisoko kubanza aho kwa shukari nebe kuri nyinjo mu magara shukari ke kuba nyinjo mu magara ekuretero kugirirho ryinji onyo mnonga ushesha mnonga tokache hari cyo kunyo mnonga aho kumbira ingwangu kubanja ngo hatiya umbirwa gukwasire shukari rumunyinnji nyaburiwe nywa ugifungure ubundi ekishagame katambura shukari cyendera hato kinyo mnonga ugarukoshesha mnonga ejo namba yo kubanza nyendo ko mutabanza cyebeze shukari yesa kucyebeza shukari bashanga tajine asime mukama ndera gumize mwacyebeze infection agumize mwacyebeze za serum calcium nebindi bintu konka namba yo kubanza niki shukari Dr. we bari mnonga ni wiba ndabampurikize mwe bari mnonga kandi nyaburimwe na mnonga namba ya shukari akintu cya shukari ujo yicebeze uba wagiziro mumanyisowe ningo takabugize abo kuba yo neje nampora egumane kwigaza mpora ogiza kufuno bo mumanyiso uba warwarire kimwe wabire kubi nawe cyo yicebeze cyane Ningsima mnonga kushanga ngo agumane ito program yetu y'amagara ngo yahendereti ibo burize kibuzo cyawe nimpamya ngo agarukwamo kandi wabanenda kutizindi kibuzo cyawe zo musimu yawe zo messages handike kigambo y'amagara sigaho umwanya tawe kibuzo cyawe tawe izina ryawe n'imyaka yawe naho rukurga utsindike ahari 838 wano tsinka message je rebye ngo yahoyo tije yitracker kandi wano rengo rujungu ornyankore ndukuteganisa nabasa kwandika mu rujungu nabasa kwandika mu ndimi zindi zitukura kwetegereza ngortoro runyoro orkiga organda indimi zitukubasa kuraka kwetegereza kandi uhandike kibuzo cyone kikwata amagara gawe n'ucyako kitakwatirine na nebitoro kugambaho erizoba ndubahamiza ngo nduje mu matoro ndera bakugu bamwe babagarikemo konga wahurira tino wahurira no yihurira kubi kikabiri kirungi washyikirira mushaka gukora hehi ukirana mnonga bashabo abatendekirwe kandi yo marwaro amahango program yetu nko yahendereti inkwishitse kunywa byo kunywa ibyabakazire health products biriyo maduka mu supermarket na nabatembeye nangwa baba bine ahakabeyi kahansi mnonga tucheze tubasiburaha n'abantu Gloria Kanyonyozi tubasitaye Dr. Peter Kangwaje kurga harinye na nabana nkora nabo Edidia Nyakahangura Gerard Katsabe tene kindi kiturko beneza kuri ko businye kama bonka tureba no gunu murundi hanga barinde
Ebyamagara byabanebe ku kibwaho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.